Zombien partidatxo bat botaka dugu, ez da? A ber, goblekum hauek aldatuko iskia, momentaten. Mega, ahí va, atzakuak igual tokatituan. Fuera, clásico. A ver. Electricidad hori, fuera. Impaciente hori alperrisekat. Eta haude, fuera. Etxe gizien jarri, a ver, clásico bat. Venga. Proba egiteko, partida solitario, de Giant, eta hola xe, emetxa de Black Ops 3an, hau proba egiteko da. Oaintxe bertan, saiakera atzuk egiten ari naiz, aber dena ondo entzuten den edo ez. Mikrofonoarekin aber dena ondo entzuten zaidan edo ez. Organ Inferno hitz egiten ari dela jartzen du. Alegia, ni! Hopei! Berriz. Isori jo hori agakore mostin. Bueno, a ver, iso. Txatxan. No tiene gracia, Doc. Vale, venga, a ver, slowly, eka. Jesús. Param. Venga, Richtofer, iso. Venga, ya. Hemen gaude The Rise-eko mapa edo kasu honetan The Rise, hortxe The Rise, kasu honetan The Giant izena duena, Black Ops 3an erremasterizatua atera zutena, birmoldatua, eta baditu bere... Vale, Nikolai Nauk. Gauza divertigarrek egitea daude. Adibidez, hau. A ver, atatezeteken. Vuelta! A ver, hor ze edari daukagun. Speed cola. Venga, ba, a ver. What? Kasu honetan ez. Black Ops 3an 3 golpekin joaten zara zurola. Da, eguzek zombietan 2 golpetekin hil egiten zintuzteatela egiten zinala, motxean. Baina Black Ops 3an 3 toke, 3 golpetekin hiltzen gara. Baina, bueno, tokia ditu seguido, Osa, leheno bi igual errexo kostatzeko alima guan, oain... A ver, ze ambiente don. Estoy aquí. La máquina de guerra del enemigo debe ser destruida. Vale, venga. Bueno, ingo jau. Aterik irik gabe, edo inglesez esaten den bezala no doors. Bari, pixkat probatzea aldea, Bueno. A ver, bandana ondo ziake, dana ondo haitzeke. Buruak. Tranquilo, fiera. Vale, va cuchillo. Va cuchillaco. Hola, horre jaso indik. Horre jaso indik. Perros avariciosos, dadme munición. Munizik gabe, txok. Baina, basekao hemen, lasai. Espero no oír pronto el espantoso sonido del clic-clic. Es que va. ¡Hala! Debo encontrar a pastar. una forma de sobrevivir a esta pesadilla. Bye. Quizá estas máquinas me ayuden a deshacerme de las malditas hordas. No puedo matarlos con la mente. Necesito munición. Venga, Shiva, erosiko yu. Vale, va. A ver, va. Oidek, apunteria, zikaten da. Multijo kalaria bezalda, kiston apunteria. Bai, barra bilak. Ba, zetostik, zombilak, hauze, hostilea. A ver, va. Boom. Hala, ronda pasata. Errax, Errax egi. Pam, 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 pam. Bueno, mapa honetako pertsonala berrogeita bigarren erronda da. Ez da ikasko, ez da gutxi. Badek, está listo. Tope.
Txekia tonda dituko eken edo ez, baino. Oantxe hortan bat ikusten edekela jarritxeak. Iba, ongi etorri. Oantxe hortan txekitzen nahi zen. Baino, hemenengo haitu pixkaten, gutxi. Pra, jo, tan ondo jute mali mekin goju luzea gua. Zombiak, everywhere, Ongo. Así algea. Este atela nahi firma mango. Venga. Venga. Ati egitxiko ju, bazpare. Zizartako, baina, bueno. Burura apuntatezkio, mejorarra, gari. Vale. Munición. Hola. Vaya, Está repleta de balas. Pronto lo estaréis vosotros. Ala. Guazen nahi. Hop. Oide keta. Kristona mintia zagok, txo. Txakurrak. Iepa. Txakurra, txakurra pasatu izkiaten. Nire dana... Ba, nire sonik eba ez berez, no? Hortxe biliko, Bueno, aurrenengoan asmatu ezkio txarra ez, bea. Xe! Oideketa. Uepa. Ipa. Segarrengo egonda. Gaina hemen... A ver, izteke erko... Oideketa. Eta haitu hori jentzeko burua. Yeah. Vale. Hau zein den, maxi zizetan egena. Etxekit, nixil bixadet. Hola, oitek... Ufa. Vale. Building eskiu pixkat. Vuelta pixkat, emango zio. Lasai, faktura patatez eskat. Bueno, uste jaten ez baiet. Lasai. Baina. Oixe esatea ni. Zatek hori. Kutsilloarekin. Venga. Raka. Ta, azkenak. Oma. Munizio, eskaiu. Juhu, venga. Oain gozen zidan, porratu hemen nodor zaitea, Ate girik gabe. Laure itximerko egonikek. Denbora pixka gehiok itzaldea. A ver, ba. Etzeki alana ondo entzuten edeken ez. Gero entzungo jau, eta... Se! Vale... Basetostik... Matxea golpe bat. Zerdek, munizioa. Bien, Nikolai. Biderri. Tio, zertako ber, baino. Bai, busca algo de munición. Zerdek. Creo que me ha arañado. Parian, gustetek. Vale, venga. Hola. Mago, he hecho desaparecer su cabeza. Cometa jori atita txeka. Estoy rodeado de monstruos. Venga. Sin munición.
Ja, gustatzeke zombiak hiltzea. Oi! Sartze garen horretan. Iepale! Bai, eta arma ikusten zuen, puntero laserra eta kamuflajeekin da hori arman... nivel esillo eta zehatelakoek. Hori izan da Black Ops 3ko nobedadeteko bat edo berrikuntza bat, armak hobetzeko aukera edo kamuflajeak eta pinturak eta denak ematen dizkizute, multijugaren egiten den bezala, oain zombitene, bai, orduan asko lagutzen dute, bueno, ze puntura arte laguntzeken laserrak itzeak, bueno, bai, lagundu ite, lasai, lasai, venga. Vale, venga. Junta y rescue. Buah, mandikan Sherman shot, botxo deke. Hola. Pasatzen txukusek. Bai. Oh, oie, gora joitu que lago. Hor. Bugauta que ditu. Truco babiatu ya. Oh. Aresatu. Oye, ¿qué tal? ¡Oh! ¡Oitek! Tengo muy poca munición. ¡Toma! Vete, cuchillo aquí no meto. ¡Tope! ¡Yuhu! Vamos, mila puntuz eskau. Gaude gamin, tiatxo. Bueno, gaur, amenduak 24, gabon bezperaek. Fua, esketzeki. Zer de gaur, gabon bezpera. Gabon, bai, gabon. Egu berri bezpera. Gabon gaba, nolaek. Hola, tope. Hola, hola. Utsi zepakia miskate. Salto. Hop, no, de truquitoa. Guau, gorrian etxak, tío. Txakurra behek ditu, baino... Bat. Bi. Ufa, venga. Pixara, txakurrak... Bastante topa de jaidok, Ai, ama. Juhu. Bari, esaten zena, gaur hogeita lau, jendia beste atera da kalera, ateaek. Kafetegi baten gitxaben leheno. Gameiran txiko bilera sekretu bat egiten, baina inorri ez esal. Bueno, básicamente presidentia eta ni. Diru zaina, jazta, Eta nire Andria. Baina, bueno, orden, ibaldi. Pentsatu ja, YouTubek ematek un diruakin, Bahamas eta hola jungo betukela. Bat YouTubeko diruakin. Epa, amargarrengo rondan. Arma haue, pizkat, eskaz, gelitzen di. Biderbi. Vale, nik, oiba, bat. Bueno, hola, xebilduko eskiu. Mantxo. Eta... Oendik mantxo estik, Hori egitek. Bueno. Hola. Por favor, cerdos, poneos en fila para la masacre. Zenbat zombi zedek emeni. 24. Magua nagor. Perros capitalistas, morid. Bueno. Debo abrirme paso como sea. Ahí, izango, como sea. Oh, niveles llena. Wow, prestigio 2, soy deck. Hori deck, prestigiatzia eta... Epa. Este ruso está listo y ansioso. Ojo. Jamaica. Bastante ondo nitxeak, Igual biharko bukoko ya, baina...
Venga, va. Bueno, munduziak problema esko ez, que hemen erostia ziren nahiken guztia eta gehiago. Vale. Biltzeko teknika beraliko jau. Vale, aquí ya aprobetxatuz, mapa osua, oso ondo. Bueno, a ver, va. Beltilla batzuk emango zizkio. Bueno, hor kiston perkala zetorrek. Baina, baldik. Pasatzen lau. Bai. Buah. Bake daga. Jo, eske... Kiston... A ver. Venga, utzi pakien pixaten. Eskerrik asko. Vale, ya. Biltziadek saia, baina behin bilduta eskakela, ba... Ezek, pixkat... Ba... Xeritxoin... Zombi gehiago atako ditu, porque ya... Han beste babasetorrek... Bueno... Kalkulatu berdia una de, kalkulatu berdia zuena de, ba... Zombi ja ikusten zen nola, tatze janan urrutian, ala. Eta orduan ba, biltzeko denborak eta... Hori baina, hori jolazen ikastek, osea... Nik zatea diti, zombitan jolazen ikasteko... Ba, holako... Osa batekin... Erreto euskeraz nolaek... Erronka... Ateak iriki gabeko erronka, hau... Oso erronka mitiko da, zombietak... Vale, erosiat, oitek. Oh, vale. ¡Demonios! ¡Nicolai va por vosotros! ¡Boom! Oide que da. Kiston amien, tía. Bueno, ma bigarren ronda. Jode, enen uste horren beste iritsik... Hola, marcha el mikroi. Kiston horren beste iritsiko gintanikan. Iritsiko nituanikan. Nituanik, sinien ojo laste... Laser. Hola, besorrek. Pasa, Cora cañones. Bai, salto. Ope. Hop. Hopichu ho. A ver. Venga, va. A ver, bildu. Bueno, igual. Buah. Menik atatzen bali man hauk. Una korretxarra. Bidurra. Buah. Este zo sinistren ez da zuek ikusi zuena. Osa, jarri zuen bideoa grabatzen. Este zo hori berez ikusiko. Armanek berez bestia baino indar gehiago sekakela ematei. Vale. Baino ez dik horren beste egiten, Hombre, a ver, ja ma bigarren rondan gitxastik eta edarik eta zer gabe, orduan pa bere aldia, hostia, tengo yo suquito mucho escape, bueno, no que si yo es que yo. Vale. Bueno, de hecho, esta cac. Vale. Bueno, hor matakatu ya, feito. Oh, Liquid Divinion. Horik el txikliak ere segeritzek, horik Black Ops iruko abantaia berria edo abantaia, nola, eteko show. Bai, abantaia, porque azkenean mini abantaia bezala, matenta abantaia txikia bezala baten ditu. Urrengo baten esplikatuko dugu. Oi bai, hobeto. Vale, horrez internet beira. Bueno, bider bi hori aprobetxatuko jau, baina jota batez, porque si atartu, horren aprobetxatzea zaila. Baina duke hau. Berez ez dira, desatako ber puntuak, baina... Horren gantxa bite. Bai, que Nikolai sovieteko ekela. Komunista alakila. Komunista... Ui. Puntu batzukin izkiu, Hola. Kasken dituk.
munición. Voltecho, eche, grite. Hala. Venga, pasa a chocar. Pues bueno, si yo se cayó. Amairu, a más la barra en ronda. Jesús. María Jesús. Venga, va. Oye, ¿qué tal? Prueba a piscar un 7, nena, ¿o qué? Bueno, ya que me han dicho de Ken. Va, oye. Vale, ¿quién la ha aliado y ha soltado los perros de guerra? Me gustan los perros, pero no los que hacen. Wey, vi Kusle. Marcado tan y aquí. Joder, que esto no me da bien, ¿qué? Hilary Shock. Hilary Shock. Hilary Shock. O es. A ver, ni corre que te. Corre ya junarte. Buah. Este bat. Or. Piscat. Hilary Shock. Bai, holako apunte jakin, seguru. Komenta llevar. Baina Siria, tira korri gain. Pasen di hau. Mate, komenta ja utzi di baino Siria, ikusi. Oatxe jolazten nahi naketa. Baina hori, bai, kendetu ekiko jan opsilua, etxekiat ez da hitzen nahi deke. Bueno. Earki, tope. Ba, ongi etorriak, bi hori. Eta komenta joa, erantzen goia, eta bukautakoan, bale? Seguru. Bai. Hala, venga. Zombi bat korrika, a full. Korri, marato jain beraldeko. Bueno, a ver. Hemen dikan. Oain, erronda asirak biltzi ezetetuk sal. Ia! Lagatzeko pakian! ¿Ves? Batzuk mantxo, torteituk eta. Buah, bai. Zozein digo hor. Hop. Venga. Piskat, bugeatu teitu. Hola! Oidek, lehen hortikan pasen goitzan, oainez. Iruperka emantizkate, jota lurrea botezetekelai. Ba, earki. Dios, aurren galizeteko ez tegezki, amala garren ronda. Ba, hemen txeutziko ju, guain ikusten itxak, aber nola itzeken hori dana, eta nondo baldin maziok, ba, etzik gaur ratzalian, bihar, gabon egun hauetan, ingo ju zehose. Gaina josgelek esantziak zoze egiteko, así que, egon goaitxuk. Izanuntza, urrengor arte, aio. Bale, nikoen gelitzeko? Ze ikusi zor. Bale. Ustek izain nahi nauk, oza, atatzen baldin manauk, ber. A ver. Baina, bukatu nahi diaz. Detener transmisión, venga. Arte!